kwigisha aha iyo bija hose kwiga ni vyiza ko kwiga no kumenya Faransa bavuga ngo l'homme le plus informé c'est le plus intelligent burya twita mu bwenge burya si musanga ubwenge bukavukana ubwenge bikavukira Yesu ashimwe. Turiga amajambo y'Imana. Yavuze ngo imvura nimeza ibitoki n'ibiharage n'ibijumbu n'umukubi n'ibigane. Bikana yavuze imvura nimeza imbuto z'isi. Sikana ariko izo umutima zimezwa n'amaraso nabo kwigisha imyaka yose ata amaraso zizoherayo. Yesu ashimwe. Igihe kimwe abisirayeli bageze kubwira ngo ndani muri imishiki imitima yawe imishiki rero ntahantu higeze kurimwa abantu barahembwa usanga hagumye. Imana yabwiye ati ndani muri mbere imishiki mu mitima yawe. Urabona byo gutangaza ibintu umuntu abantu bumva ijambo rimwe bose bamwe bagakizwa abandi ntibakizwe hajya habura amaraso. Yesu ashimwe. Dusoma ijambo ry'Imana mu Efeso igice cya mbere sinigwa ndakwidoza urupapuro kunyaruza. Efeso igice cya mbere cyangwa igice cyandikiwe Abanyefeso igice cya mbere umurongo wa 14. Kazi ka misi yose tumwigisha najya afanza nikomeye kujya kwigisha kitema ko kazi yakaki ikindi nakibuze tumaze bakoze dusoma babonye umurongo wa 11. Kuba muri uwo abonye kuba muri uwo kwaduhesheje gushika ishambo yawe twashobokera mu kwiyobiga bitera. Kuba muri uwo kwaduhesheje gushika ishambo yayo twashobokera mu kwiyobigabiye ikora byose n'imigabe umutima wayo biri kuzoba guhesha icyubahiro bwiza bwayo twegamizigiye Kristo kera. Muri we namwe mumaze kumva ijambo ry'ukuri iryo butumwa bwiza bw'agakiza kandi mumaze no kumwizera niyo mwashire ku kimenyetso cyo mwemwe yera yasezeranye. Niwe ngwate y'umwaka tuzohabwa kugira ngo Imana yarose bacungure ubwiza bwayo bushimwe. Yesu ashimwe. Ibyamufise yakwemera w'Imana kozi Imana yabandikiye agereranyije n'ibihe byabaye bigaragaza kubagereraniriza ibihe byaba kera mu Baroma ikambere n'ino biraba umuntu aguze ikintu yaca gitera mu kidodo ciwe cyerekana ko ari ciwe. Iyo ikidandaza kivuye kuri umwe kikaja ku wundi kugira ngo yerekane ko ari ciwiwe aca gikubitako ikidodo cyerekana yuko cyamuhemukiye. Niyo rero arabasigurira ababwira ko byamuhemukira yuko igihe bumva ijambo ry'Imana bakumva kigira kabiri bakizera Imana yarushira abona ko bayegukiye iciye batera ku kidodo. Yesu ashimwe.
kandi nini wacu biraba guza itongo cyane cyane mu gisagara itongo riguze ushobora ugafutisha izina ry'uwambere ridandaje ugaca rikwandikira siko none ngiyeho hano bakafise amakarte sime kirazira kugura karte sime ya telefone cyangwa sime kujya cyangwa inimero kirazira kugura inimero cyangwa kugura umurongo wa rigiteje wafashe wa ekonete cyane si byiza kubera mu kwishikira baguha ibiro yiwawe yanditse mu izina ryawe siko none twari igihe ugura inimero ukavuga uti makarte sime shayigabije ugasanga umuntu yoroye ibintu by'igihugu yibye yagize iyo ariko bakurikirana rero bafashe afata wowe siko none ngiye ko ndabahana nigengire bike umuntu afise moto yaguze genda muhindukize imoto wayiguze cyangwa umuduga ugenda ugahereza izina bagakura ko wa undi wa mbere bagashiramo izina ry'iwawe byerekane ko yagize yakurekuye igamuza murabyumviraho byose n'ijambo ry'Imana amubwo Imana twiga byose n'itombo ukaba wabuze itombo genda muryandikishe Yesu ashimwe muryandikishe niba ari muri komine niba ari muri titre foncier mugere muhindure ubone ko byakoye kugira Yesu ashimwe bavuge bati itombo ke yari ryambotuwe none muri ryamari bahindure ku izina ku modoka bafise n'abakonta bafise bita carte rose ashaka genda siko ane yabuze umuntu anyuze nk'imoto nk'imyaka ibiri atari izina ry'iwe sineba natarikishe cyangwa umudugu Yesu ashimwe cyane kera cy'abaroma ona mwifasa mu texte sans contexte et en prétexte nubamo ijambo ryose tuzakoresha muri mwanya wayo siko none nko muri ressources humaines mu kazi CV isigura kikiri umuviti mugabo muri statistique CV isigura coefficient de variance urumva ijambo ryose cyangwa ijambo ry'ubutegetsi nubamo ijambo ryose uribafisa aho rikoresha badafite icyo bisigura bivanye naho riri siko none ahanye twebwe dushobora kumva ngo Imana igihe twakizwa twumva ijambo ry'Imana haragize igihe iradushiramo ikimenyetso tubashaka kutabwimba neza kubera tutari mu rudandaza rw'abaroma unavuze ikintu yashaka itera ku kidodo ciba bambara impeta ashaka kwambara impeta usanga ari kwizina ry'iwe ashaka ashaka kubishaka nzego cyangwa ati niwe siko no mu biro bimwe bakora neza je kubera tugukontable ngiye ahantu mu biro ugasanga intebe zose zirera nta kintu cyanditseko cyavuga ishirahamwe nta kintu ngiye gasanga intebe zose nta kintu kimwe cyanditseko abandi bagezaho n'amamashini y'akazi usanga banditseko n'imuduga bakandikako siko none n'imeza basanga banditseko bayihaye nimero yerekana ko ariyo ishirahamwe berekana ko bayihaye siko none Yesu ashimwe namwe muri we namwe mumaze kumva ijambo ry'ukuri abantu benshi n'ahandi baza ko ushobora gusanga bafise ibibazo kubera ikintu abamuhembera ugasanga benshi banasenga kenshi abandi bakababwira ngo mwisozeshe si bibi mugabo si cyo kizotuma Imana iguha pembere cyo kizotuma Imana iguha pembere Imana izuguha impembera izobaza ndabona kumva ko umutima nayo uremye yuko wayaguye siko ndetse twageze ku muduga n'umuntu ndamuhamara make njya namuhaye imyaka cya kabiri ayandi tuzatubwira amafoto basha
ngasanga imodoka kumbe yaguzwe n'ishirahamwe ryari rikura imiduga hanze ica irahomba iraheranira operanira hamwe ica irasubira inyuma iragenda abantu bose baguze imodoka nta nimwe baje bazifata zose ni ukuvuga umuntu wese afite imodoka ayanira ubere igenda yiruka basha turadusaba transfer ntizopfa ikunze naho uzogenda reka twaragurana asubiza amahera yanjye nawe twari imodoka nyine tumaze ngena yiyarangije nyina yidanditse yesu ashimwe ariko iyo usanga igituma imana itaraguhamwemeye ntiyumva ko irembye kuri ayo imana irahambaye ahiragura ikakura mu mutima ikabona ko utarayibukira neza kirimo tubiri ntabwo baza mu kwisozesha cyane kuzoguhamwemeye habe namba hari ukuntu imana imerera mu mutima nanjye niko mbuto umuntu yanyegukiye kwera yesu ashimwe mbega turabande turaba yesu twaraba satani turamuheba mbega turabande turaba yesu twaraba satani turamuheba mwimutuzijwe bamwica ashoboye mwanigisha abantu baba batangamika mbega turabaye turabona refuze nta yindi foto ku meza nta kintu gisa ndandaza atariye ubona bari nta kintu gifise umunsi ijwi ryagiye umwari no gufutanga siko no wa muganga ngira ngo kuvuga cyangwa ufundi kuvuga ntibikenewe cyane kuko twebwe abaririmbyi n'abari tudandaza ijwi kera twarabasata kera kuvuga kera siko none mu nyuma turabaye Yesu aho Yesu aboneye ko turabiwe ntiyashire ikimenyetso kuko kirazira ushaka ikimenyetso ku kintu atari ikiwawe mwabyumva neza imodoka utarayigura ngo uyiheze nturekuriwe ushaka ikimenyetso cy'iwawe kuko izindi ndimi hajya bavuga niba yashyizwe ikimenyetso aha ni abantu ciwe bwite mu zindi ndimi niba yabashyize mu kimenyetso aha mu zindi ndimi bavuga ngo kashe mu nkereje kashe muri sinayizi kashe ni hanyuma ko mwana muraga banatugejwe byose umuntu ajya kurondera igipapuro cyo hariya muri sentare hatari ikidodo ntuzotwara nacyo kiba kimwe yesu ashimwe mukazabona ikeke ryabura amatari teka ikidodo ntuzosome ntacyo bimaze abanyeshuri bababirete bibagiye gushyirako ikidodo ntuzotwara ntibizokumarira yesu ashimwe mpembera ikidodo batubwire neza mpembo yera ikidodo imana ishira ku bantu mugabo ibanza kuraba yuko bayerukiye mu mutima emera kubwira nongereko nabo mwifise ibikugora aha twese biratugora aha tuba turigisha siko none kandi twarahamuhemuye ego nshaka kubera abaririmbyi murashimasha n'umuco kandi ntabwo bibaza ngo haba mwimuye ariko kwera cyane sinabyibaza ntatubona mu byo kwera byo aha biragoye siko imana izana akantu kitwa kwera mete akantu ka igifaransa
metre n'akantu kaba dushira ku termometre dekametre byose kiswa metre niba bibaho tugororoka metre n'akantu tugakoresha kerekana agahanurisha agapimisha Yesu ashimwe Imana yo kaza akazana hanyine twese byose n'abari na pastori gashirako Mani dufashe Mani gire mugabo ikizatuma Imana igushira kuba ikimenyetso cyayo ana uzosanga ugifise ibikugora Imana irahamba Imana ikomera byose irahamba ayiye yurusha ikimenyetso atari ukugororotse cyane mugabo ikurara umutima ikabona tukomera y'ibiti siko no yavuze ngo ni ikashi batari mu bantu bakuru muri twarazana n'abavuga ngaha abasirikare unajya abantu bakuru biyandikira amakete siko none nk'umukuru nta musitani yandikira ikete n'abakuru abasirikare siko none we arandika akazana ugasoma ugakosora amashami siko none hadi umuntu w'umusekreteri n'umuntu asidisha sinzi ngaho ari abasekreteri n'umusekreteri asidisha umuntu ashobora gufata kuko bagusubiza inshuro nyinshi babitabura babicisha mu ikaramu urabona ashobora kwikokora ukakike ukikokora nyine najyana akarisoma we amakosa gera usubire agenda ugasubira ukagenda ugakosora mu mashini ugakosora ugarukanye wera wabisubije Mana yanjye rero umutomboye muri uwo mushefa atukana umushefa atera hari mwewe wizeye je hari musubire ndasubira genda umushefa kandi wimutera agenda agasubira akamenye twe turandika uramaze kubona akantu karasaba kari ku rudome gutya kagira gutya kabatoya kajya bakita agisi kakarakuha usubiza mu kindi cyose siko no cyangwa se abanyakadome kamwe gusa uko bisha bitigenda bisekura uko byasekura kajya kabuze ko bica bitakara niba bisekura kwako Imana yacu negenda bishobora none akantu kamwe subira genda umusokreteri kudatsindisha nisaje hanyuma rero akarira okay urero bisa cyakira kitoro ashasha mwiranga yesaje kawukene kitato cy'Imana kugurutsindisha yesaje kugurutsindisha Fransa hari ikintu twita garçon de course murateje garçon de course abasomani babagiye cyane afise umuntu ati wesha ari musoda w'amanyarwanda wesha genda yajya kurika akiri wesha ariko kari icyo bita garçon de course umuntu ari ata disposition ari hande yawe umutima kumayiruka kandi kose ukaganira hanze kinamurikiye kigenda harikete anamurikira atunze igiyo bazi no Yesu ashimwe ukabukeneye ikidodo cy'Imana kumuri gukosora siko none ukumuri gukosora kanasanga gukosora kandi kose urumve ntugire Yesu ashimwe hanyuma azongera igihe iwe no kunezerewe ikigushaka ikimenyetso Yesu ashimwe cyane ikintu ushaka kuvuga hariya abantu turakizwa umuntu wese twarakizwa siko none mugari umuntu aza akaza mugabo agifise imitima
cyituma atamupasiteri abatiza mu mwebwe siko none twekera baragira bisa nk'ibyo bakakomeza cyangwa bakagira mugabo nta muntu abishoboye kuko ni Imana yonyine ikuraba mu mutima ikakubona iti ujya mu hari ikimugora ko yaraje iwacu Yesu ashimwe nicyo gituma atamubwira kuzobatiza ku wa kane ku wa gatanu n'ubu nyine uzobatije kuko niye nawe Imana yihindukiriye mu mutima nta n'uwuzi niye nawe nyine Yesu ashimwe n'ubu nyine hari igihe uzabumva tutanasenga umuntu arabatije kuko niye nawe bisengwa na kuyihindukira Imana yikanukatira ukuri yaje ku mutima wawe Yesu adufashe kera mu Baroma umuntu afite ikidandazwa kivuye ku mudandazwa ikaza mu wundi yacaga ishaka ikimenyetso ciwe bwite niko kuri mu gifaransa Yesu ashimwe baba musamba akasene siko nawe mwemera ni mwemera ikidodo reka nimukire ku ngwate abantu benshi barabizi ingwate tuvuge ikiyambira ngo wemeye ngo bigasanga usigiki akwetso ya mamera yanjye bakora muri mwana atamenya cyasubite ati ikizobinyemeza ni iki ati fatiye inzu bikamutera kurema iyo bija hose ingwate n'ikintu gituma umuntu arema kwisezerana bavuganye siko no Imana yadusezeranije umuntu dusezeranira ubwawe mugabo irashaka kubwira iti emeka kubwire ushima nzoguha etora ingwate niwe mwere hanyuma niwe ngwate y'umwate tusobanura Yesu ashimwe Imana itugirire neza turakwiye kwifuza ko natwe Imana yotwereka yuko yatwishimiye ko twayegukiye twabaye abayo Yesu ashimwe kuko ikete riri ku kidodo cy'iwacu niyo amategeko gatsindwa bavuga bati ibi niwe yabyanditse n'ikidodo ciwe Yesu ashimwe nawe bavuga ko ikidodo cy'Imana ikidodo cy'Imana ni mwebwe kandi mwebwe yera ingwate akuremeshe Yesu adufashe igihe kimwe nageze guca mu bibazo kera nkiri umunyeshuri ndiyavishe Imana yarampevye cyangwa ntiyampevye ngo ngiye gusenga nkumva ibintu byinshi kura murabizi nawe abizi barabizi ndabizi ndabizi vrema ibikunda n'ibintu by'imwemwe udashobora kubisigurira umuntu Imana ntiyamevye kwe kuko Imana Dawidi yigeze gukora icaha aracumura kabisa mu bintu vya mbere yatinya yinginga Imana yabati ntumure kumwe yabati ntumure ndagusavye ntuhirahire ntumure kumwe kuko mu bintu yatinya vya mbere nuko Imana ikura kumwe Yesu ashimwe urashobora kuba umaze igihe kitari gito babigisha amajambo y'Imana bakapfukama bagasengera abantu ubuzi bwabwe kuyeruze bakwiye kubaza Imana none ni aksa itariko kandi ese kitashingira iki anona ko ndi uwawe nawe n'ubu nyine wivuga ngo uzaba umutarukiye Yesu ashimwe kuko kandi mwebwe bavuga mutamenyekana akantu ko kwiryohera Imana yaduhaye nakuka turemeshe Yesu ashimwe urimo utamenyekana Imana ishimwe twebashe imbere y'iwacu turafise disipline abantu benshi ngaho bakunda bitamenyekana benshi bose abahanzi benshi ubwo tubona ko dutekereza tukumva ijambo ry'Imana kandi batarakura n'ikorari bayiririmba batemera kwihe
etaje basha ikarasi irasa ariko ubundi bigana bimeze urimo utamenyekana n'akantu Imana duhaye ko kwiryohera kwa wenyine Yesu ashimwe nawe ukoza mu rusengero uracishamo gatoya gusa n'umuryango witwa kubyanga turuwe mu bisanzwe Yesu ashimwe hari ubwira kurya hari umwati hari cyane naho byoza bagacisha mu mugabo n'ubundi ubutumwa n'ubundi indirimbo siko none muzo ko none indirimbo muri abanyakiremba baratuzi ko turi reference no kuri iyi ndirimbo mukayimara neza siko none panavyo bajya ko none tuvuto indirimbo abizise bagatagame Yesu ashimwe ababizi barabizi urimo utamenyekana uvuga ko urasenga nk'amasaha atatane batembagara ukikubagaza ukagira ntabantu bakubona Yesu ashimwe ukavuga ibintu uraryohewe Yesu ukaryoherwa nyine ukabona umwanya munini twe turasengana n'amadamu cyangwa turi bitamenyekana w'isaha natwe dusigaye byaje kubyara Yesu ashimwe ko gaciye kaca uko bagenda n'umugabo uzuranye Yesu ashimwe Yesu adufashe mwebwe yera muri bitamenyekana bino ngepa kandi n'indi bitamenyekana zose bari dufashe n'abizobiri honda ari abantu babona n'indi bitamenyekana zose muzoze murazemera je nanjye wimawa yitwa mukandida sinibana bakarikisha mugabo muzi imawa ajya hafi mukandida nagiyeyo amwana ngo baramenye byinshi baramenye umuntu batamenyekana abapfu Yesu adufashe ntabwo n'abadamu bitamenyekana mu bintu byo dukanga ko basenga mu bintu by'igitangaza oya Yesu adufashe imodoka z'amabisi bitamenyekana zose baruka iyo ryo wahere je tugenda yikwibwiri imawa umukandida na n'umuntu yavuye akizwa n'ubwenge avuga mu bitamenyekana Yesu adufashe ariko icyiza y'abantu turi bitamenyekana bivuye ku Mana siko none naho nyene mu bihe byabo kuko mwemwe yari gupimira muri bitamenyekana mwemwe yatarasaba gupimira mwemwe yatupima igena umugore wawe ashaka kubwira ijambo ahagutuka n'umukwita ikofu mwemwe yatupimira ku isoko kwitagisi abadandaza kuri obeye nabo baza muri mutamenyekana ariko dupimisha inkomezi Yesu ashimwe turupimira ku bacamanza dupimira abapolisi kwibarabara kujyana umuntu none mwibaza aha mu rusengero ndatubavugisha n'igiti cyumye aha mu rusengero cyaro kigashikirwa upfa kuwutanze umuriro wanze batandatu bakanyoherwa umuriro ukaka zona n'ubundi yakimuke sikano ahandi natukwaka ahantu hameze nk'aho kwanza abantu bambaye neza bisize neza tukuta tumwota urumva n'umwana nawe urazi ko yirukana muri mbere urumva abantu bose bambaye neza basa neza baza baseze hari ubwiza bw'Imana ari natuvugisha tubapimira tubapimira ngena mutuku ibitusa abanyeshuri uko umunyeshuri gukosha zo gutuka ababyeyi ngena muvuga abana bayimuhira hajya n'inkomezi zipima inkomezi z'Imana nkazipima ku kivuko hajya kuri duwara uvuye ngana hadarasa barimo ndibaza muja kuraba hano dupimira inkomezi z'umutima
Yesu ashimwe. Inkomezi zamwe ziri mu mutima. Yesu ashimwe. Ntabwo ari ukutupimira mu rusengero ngo mwikora cyangwa mwikora cyangwa gitari bari ati tubipimira hariya ku kazi. Angaha mu isi hari uburyo bwinshi bwo kuronka amahera kandi nta n'umwe tubishobora. Ngaho turabisabye tugupimira. Yesu ashimwe. Niho hari inkomezi z'umutima, abaofisi, abapolisi, abacamanza bahari. Nta muntu umwe adafise ahantu dukwiye. Abanyeshuri imbere y'ikibazo niho dupima ubushobozi. Yesu ashimwe. Niho dupima ubushobozi bwa mwebwe. None Imana wumva Imana yaremye ko yegufi cyangwa cyari motivate. Yesu ashimwe. Imana itugerageza. Kandi mwemwe yera n'abatwemeza ko turi abana b'Imana. Yesu ashimwe. Mbega bwa kabiri babitwigishije kuva kera. Ijambo ry'Imana ngo abamwakiye bose yabahaye ububasha bwo gucika abana be. Yesu ashimwe. Umuntu arashobora kubatizwa ataracika umwana we. Sibyo no? Ataracika umwana we ataraziga ngo Waroma 8 umurongo wa 14 ngo ibyo kuba abana. Yesu ashimwe. Ibyo kuba abana b'Imana byose birafatanye. Barakubona n'abagabo namwe w'Imana bose n'abana b'Imana. Turamanuka hajya hepfo gato. Yesu ashimwe. Kandi kuri umwana w'Imana n'uwaba bibaza kugenda kubaza umugore wawe ukiri gute none ubona ndi umwana w'Imana. Cyangwa aseri woga cyangwa mwakoga navuse nyine arumva ko yavuse. Yesu ashimwe. Hari ijambo y'Imana murabo urukundo rwa data wa twese ko rungana twaduhaye kwitwa abana b'Imana kandi niko ruri. Hariho kwitwa no kuba. Siko no? Urashobora kwitwa umwana w'Imana ariko utari umwana w'Imana. Siko none gari ngo twitwa abana b'Imana kandi niko dusoma abantu ibyo kuba abana b'Imana. Abarongorwa 14. Abarongorwa namwe w'Imana bose nibo bana b'Imana. Mwabona uko mutahawe impembe y'ubusha ngo mwongere gutinya, ariko mwahawe impembe yo kubahindurira. Itutakisha ngo aba data amashaka rero mwebwe wiwe abwikanya mwebwe mwebwe kuvuga ngo mwebwe ya w'Imana. Siko hariho Imana Yesu na mwebwe wiwe abwikanya n'imwebwe yacu ntoya. Siko no imwebwe yo muri yo ari icyaha yuko turi ukeneye umuntu avuye mu Rwanda abwiye ko umwana w'Imana. Hariho mwe w'Imana abwikanye impembe yawe winyegeje ukwawe nawe uri mu isoko uti uri umwana w'Imana. Haruca ariya jisa haruca bisohoka kubera akanezero n'ubundi yigumye nk'uko ndakobwa kwije ikintu uti uri umwana w'Imana. Tugeza Imana shi Imana rero muri bihano kigisha cy'amazi gusohoka naje inyuma y'ishuri yaba dayo ko wambika gato mwema kumwe. Yesu ashimwe. Hari igice mwigeragezwa Imana y'ubushobozi ukayireba azaburuze mwemye. Hari Imana y'ubushobozi ukihanganira ikintu ukabona yuko ukihangana Imana y'ubushobozi azavuga ibintu byatsi umubiri
mana kajya kabanganye kamwe abwikanye kamwe umwana w'Imana kajya karahamba Yesu ashimwe niyo batuma umuntu aba umukristo ahantu atamukozi w'Imana ahari atashengero rihari kubera arabwe w'Imana abwikanye kamwe ati umwana w'Imana nayo bari muri abo Yesu atamuntu abasenga umuntu yigeze kubwira ati je nigeze kubaha ati sinigeze menya ko Pasika yabaye sinigeze niba kumenya ko Pentecote kubera igihugu yabaye mugabo hano umwe w'Imana akabwikana mwemwe ati umwana w'Imana utishima Yesu ano anye iba ubifitiye ibanga siko no nanye hano bonaga n'umuntu yacumuye aba yamuwe kamera avuga ati tunganya akagira barakosheje Yesu ashimwe wenye ni mwe y'Imana ibwirikanya ni mwe muri mutima wawe ari cyawe natura abana b'Imana Yesu naduhereza ndagereje Imana igituma itarabasha kumwemu wayo yakwishimira ikumbure irashaka amakenga kutarayegukira Yesu ashimwe nk'uko tugura ikintu tugasigara amahera cyangwa tugasiga akabingwate mu nyuma umuntu akayisubirako kubera ngo ati basi rero ibyo twita formalite byose byaheze ibipapuro byose ndafise inzira yandegukiye ndashaka kubaka ko dushaka kubaka parcelle byose bitarahera umenye ko ari ahiwawe siko none w'Imana yo gutuma Imana yamukoresha mbere Yesu yari yarigeze kuvuga ukumbure sinzigira ngo biratugora Yesu yarigeze kubuza abantu ati kizire kuja mu bikorwa utaronka kizire ko mugenda kuvuga ubutumwa baze murindire baze ndabashire ikimenyetso baze ndabashire ikidodo ndabahe n'ubushobozi buzobashoboza Yesu n'abaheza n'aya majambo y'Imana ko mukene mpemu yera uzokwikoroga cyane rwose uzoja imbere y'Imana ivuga iti Mana ni giki gitumye utashaka kumenya bashafise ubwoba ko ndi uwawe kwibwira Imana kugira amajambo yumvikana ati none bashafise ubwoba ko ndi